Welkom ook weer eens aan julle in Walvis Bay. Ja, oké, ons het nou 'n oproep gekry hier by hierdie spesifieke plek waar ons nou staan. As hulle besig met 'n funksie. So hier staan redelik baie voertuie en die een ou het nou basies in die ryvlak soos jy reg as jy by die verkeerslig omkom, het jy nou gestop. So dis 'n groot gevaar as 'n ou vinnig links omkom by die verkeerslig, gaan jy binne hom vasry. Ons het nou hier ingegaan en die drywer gekry, so hy gaan nou sy voertuig skuif, so hierdie probleme gaan dan nou vir nou eers opgelos wees. So dis maar net weer eens 'n bewys dat ons mense, as ons veral as ons by funksies of by plekke staan waar parkering 'n probleem is, probeer liewer om bietjie verder weg te parkeer en dan te stap na die plek toe, as wat jy nou vir jouself en ander mense gevaar gaan wees. Good evening and welcome to Cops 94.1. Tonight we home away from home. We're not in Windhoek, we are in Walvis Bay. Die 26 September, we are indeed expecting a busy night on Cops 94.1. You saw last week in Windhoek was busy. It's rough on the streets of Windhoek. Like we say, Cops 94.1 is education through sensation. We show you the reality on the ground. Stay tuned and let's see what Walvis has in store for us. Is hy leeg? Hy's leeg, is alright verby. Is hy heel leeg hier, né? Ja, daai bietjie is niks. Is hy niks nie? O, dis kon sê. Drank kan nie openbaar word toegelaat nie. Waar sorry hè? So, ek hoop nie julle doen dit heeltyd nie. Kom, tel al jullie bottels en biere op en as julle wat drink, gaan drink binne. Alright. So as nou weer verbykom en julle kry julle hierso, daar's daar probleme. Ek is anyway klaar. Ons is nou weer uitgeroep op 'n call gekry van mense wat op die sypaadjie in een van die strate in Walvis Bay staan en braai en die het gelyk asof hulle ook drink. Ons het nou die drank wat hulle gehad het, die bier, het ons uitgegooi en die mense het nou opdrag gekry om onmiddellik hierdie braaiery op die pad moet hulle stop, so hulle gaan nou hulle goed vat en terug gaan in die yard by die huis in. Dit is heeltemal onwettig, maar ons het hulle nou maar net gewaarsku omdat hulle nou redelik goed saamgewerk het en dan nou ook besef het dat hulle wel verkeerd gedoen het. So die situasie hier is dan ook nou weer onder beheer. Hier is nou weer 'n geval van 'n voertuig wat in die middel van die pad stop. Die dame of die passasier sit in die voertuig en die drywer van die voertuig is binne in die winkel in om pizza's te gaan koop. So dit is wat eintlik in die orde van die dag is wat gebeur. Mense stop enige plek so naby as moontlik aan 'n plek net om nie wil bietjie verder te stap nie. En hierdie ou gaan ons nou definitief, hy gaan nou boete kry. So ons gaan hom aankla want dit is heeltemal ontoelaatbaar. Jy kan nie in die middel van die straat staan en dan verskoning gee dat jy in 'n winkel is om te wag vir jou kos nie. Jy kry 'n plek waar jy kan parkeer en dan sort ons dit uit. So dit is dan nou reg so. Goeienaand. Drank kan nie openbaar word toegelaat nie, gaan drink binne nie in die bar. Dan vat jy hom in. Goeienaand. Luister, ek wil nie lelik wees nie, maar gaan drink binne in die bar. Gaan nou. Vat ons maar saam. Okay. Jy kan buite kan rook, maar nie drink nie. Jy het nou klaar gedrink so. Ek wil jou nie weer sien drink hierson nie. Gaan drink binne asseblief. Gaan drink binne kan. Gaan drink binne, ek het gesê jy gaan drink binne. Jy was op pad uit. Moenie laat ek hier weer uitgooi nie. Gaan drink binne. What's going on? Hello, I'm on live on TV. It's a flying fish. Alkohol, né? Jy weet mos, daar word nie in die openbaar gedrink nie. Hallo, dis 'n bar. Dan gaan drink jy in die bar. En die bar het lisensie. Die bar het lisensie. As my ouma, my kassie se bar. Die bar het lisensie Okay. om te kan drink. Kalmeer.
Ek het die bar gekoop. Jy kan binne in die bar gaan drink, maar nie op die stoep nie. Besluit jy Die stoep so. is nie deel van die bar nie. Kom ek vertel ek gou vir jou mooi. Sien jy daai gebou daar? Van daar af tot hier is een gebou. Okay. Miskien daai area mag jy nie drink nie, maar dit is 'n bar, jy mag drink. En hallo, ek sê so, jy mag drink Nou dis sê 'n gou bar. vir my, het jy nou klaar geraas? Ek ras. Jy kan binne in die bar en drink. Die stoep. Nee, my liefie. Nee, okay. 'n stoep is deel ek van gaan 'n nie bar. verder met redeneer 'n nie. stoep is deel van 'n bar. Jy gaan nie vir my sê nie, maak 'n show op 'n ander kant nie met my nie. Dan sluit jy my toe, my broer. Okay, gaan drink jou bier daar binne. Ja, Fine. jy het my Fine. bier uitgegooi. Gaan my ander bier koop. Mag jy daar pie? Is dit 'n toilet? Hoekom gebruik jy nie die toilet binne in die bar nie? Wat ek gebus, my oom. Jy het mos nou daar gepie. Het jy nie gepie nie? Sorry my oom. Wil jy sê ek lieg? Sorry my oom. Sorry. Okay. officer. Sorry officer. Right. Onthou vir volgende keer. Sorry officer. Officer. Hoe oud is jy? 26. 26. Okay. Laat ek jou nie weer kry daar pie nie. Weer hier in 'n woonbuurt Narrowville. Dit is een van die probleemplekke hierdie area wat ons nou besoek het. Ons het 2 insidente gehad waar 'n dame op die straat gestaan het en haar bier gedrink het. Een van die beamptes het met haar gepraat en sy het bietjie opdringerig geraak en sus nou eintlik of drink daarop aan dat omdat haar drank uitgegooi is, moet ons nou vir haar 'n nuwe bier weer koop, maar ons het daar geïgnoreer en alles is daar nou onder beheer. En dan net om die draai van waar ons die eerste keer was, het ons nou weer mense gekry wat ook op die straat staan en drink, maar hulle is weer almal binne in die klap in waar hulle was, so hulle het al hulle alkohol weer teruggevat. Die ouens braai 'n stukkie vleis of 'n worsie hier, so die manne eet hier, maar ons gaan later maar weer kom kyk. Soos ek altyd sê, hoe ouer die aand raak, hoe meer aksie gaan ons kry. Maar ons gaan definitief weer terugkom hierdie kant toe en hulle net monitor en kyk wat hier gebeur. We once again at a rally which we attended last year in Walvis Bay, and once again the importance of us coming to rallies such as this. As you can see in the background, it's bikes. Just here simply to promote sober driving, because at the end of the day you do not want to be intoxicated op 'n fiets. Dis die president of the Max. is it the Max Familia? Max Familia. Once again, a very good cause. Vertel ons van hierdie rally. Jy sê dit is die 24ste. Ja, dis die 24ste jaar wat dit aangebied word. Dis die grootste en die oudste rally in Namibië. Ja. Dis motorfietsryers van oral in Namibië, Suid-Afrika. Hier's van hulle van Zimbabwe. Hier's tot 'n motorfietsryer wat al die pad van Sina af gery het met sy motorfiets. En vertel my gou, wat is die doel van hierdie rally? Die geld wat julle insamel, wat doen julle met die geld? Ja, hierso die rally, die groot doel vir die rally is om geld in te samel en wat ons dan donate hierdie jaar vir behoeftiges, kankervereniging, ouerhuise, kinderhuise. Die meeste van die geld gaan daarna toe. So dis alles vir 'n goeie doel. Inderdaad, baie belangrik. 'n Boodskap to all the bike riders, just telling them to ride responsibly, to not drink and ride. Want ons weet wanneer jy besope is en klim op 'n bike, the consequences aren't lekker. Ja, nee, ons weet soos ek weet nie of julle kan ons het 'n barrel hierso. Ons noem dit die barrel run. Dit was vanaand gehou. Dis van al die fallen bikers wat oorlede is op motorfietsse. So ouens, wees versigtig. Die motoriste, kyk uit vir die motorfietsse. Asseblief, ons vra mooi, ons wil nie moeilikheid hê nie. Ons soek ook nie moeilikheid nie. Bikers is die vriendelikste mense en hulle soek nie moeilikheid nie. So ons wil nie moeilikheid hê nie. So ja, ons vra net om wees verantwoordelik. Daar het jy dit, dis Kops 94.1. We attended an accident last year. It was one of the bikers also that attended, and I think it was this festival already he attended last year. According to reports, I think he was either intoxicated, ended up in an accident, and it's not what we want to see at the end of the day, because we know what happens when you are intoxicated, involved in an accident on a bike. It's not a lekker scene. Dis Kops 94.1. Dis Vrydag aand, 26ste September in Walvis Bay. Dit is besig. Almal het geld. Good evening, sir. Can you roll the window down? Good evening. How are you? Are you fine? You are not injured. Can you try to get out on the other side of the road, off the door?
Okay, can you tell me what happened here? I drive from our office there. Then I come like this. I was not putting on the light in it. Then one guy overtake me. Then he was shouting, "Ah, put on your light, put on your light." What? Hmm. Then he overtake me. Okay, so you Now tried to we- give way to him. Yes, I tried to give way to him. Then he overtake me. Then he was shouting like, "How can you drive like this? Put on your light." I swear I was. like You were shocked. afraid he was going to assault you or what? Yes, even here he was talking to me. Okay, do you know the guy? Do you know who he is? What type of vehicle he's driving? He's driving a car like I think it's Caporo. A Polo. As you know, I'm going to open it now. And I'm going to insert it. Insert it in there. Then I want you now to take a deep breath. Then you blow, till I say stop. Thank you. Okay, no alcohol, He's warrant. Just here is 0, no alcohol. Okay. Okay, so what's going to happen now? Are your car moving or is there damages on the car? Will it not move? I think it can move the damages there on the window of the vehicle. On the rear of the vehicle. Okay, let's determine the damages. Otherwise, we can get you a breakdown to take your vehicle back, to tow your vehicle away. Is it fine? But we will first look and then we will get a breakdown, Okay. Good evening. Can I see your liquor license, please? No. Can I see your liquor license? Are you having a liquor license, yes or no? No. You're not having any liquor license? Yes. You are selling alcohol illegally? Yes. Okay. What's going to happen now? Yes. I'll place you under arrest. You will be given a fine for selling liquor without a license. You understand? Okay. Is that all liquor that you are selling? Only beer? Or what other liquor do you still have? I want you to be honest with me. It's the beer and the Beer and hot stuff? Okay. So he's the owner of the alcohol? Co-owner of the alcohol. You also have some alcohol here? It's only Okay, you are sharing the alcohol. Dion. Where is that you? Okay, I'm coming. Bring some male officers to take this alcohol out. Do you? For how long have you been doing this? Since May this year. You did not apply for a license? We did apply for a lesson. We don't have the papers. You don't have papers? Yeah, because my papers are still with Johnny, so we did the process here. So we are But when you don't have papers, are you aware that you are not supposed to operate with alcohol? You can sell other items, but not alcohol. Alcohol, you are required to have a license. And when you don't have a license, you are not supposed to operate. That's why now we are going to apply. Boss, I want you to blow until I say stop. Put the pipe inside. You must put the pipe in. Wait. Blow until I say stop. Open? Yeah. Blow. Blow hard. That's it.
0.84. Yeah, 2 times over the limit. So we have to take you to the office now to go blow you on the big machine. Augustus? Ik kom nou. Vroeger vanaand het ons hierdie plek besoek waar die mense voor buite op die sypaadjie gebraai het en ook alkohol gebruik het en ons het nou vir hulle kans gegee, rondgery, ons het 'n tip af gekry dat binne in die plek is soos 'n Sabine bedryf wat aan die gang is. Daar het ons nou 3 kaste bier, halwe bottels brandewyn en Tassenberg wyn het ons op 'n slag gelê, so die dametjie wat nou die plek sê erken, dit is haar plek. Sy verkoop die drank sonder lisensie, so sy word dan nou ook gearresteer en polisieasie toegevat. Alle alkohol is in die voertuig agter ingelaai. En terwyl ons hier staan het 'n persoon wat natuurlik ook na hierdie plek toe op pad was om nog drank of dalk drugs te koop. Ons kon ongelukkig nie drugs kry nou hier nie, maar die persoon wou toe hulle ons sien, wou hy probeer wegry, het teen 'n lamppaal vasgery. Een van ons beamptes het vinnig opgetree, hom vorige keer gestop. Hy was 'n alkoholtoets op hom gedoen en hy's positief geblaas. Hy het 0.82 op die dragger op die klein handheld device het hy geblaas. So die ander kollega is nou weg kantoor toe met hom. Hy gaan nou die toets op die line intoxicator doen en so sy saak lyk 'n bietjie duister. Hy gaan dan ook nou toegesluit word en soos ek vroeër vanaand ook gesê het, as hy nie die R8000 môreoggend of 8000 $, môre kan betaal nie, sal hy moet sit tot en met maandag of tot die volgende hofdatum en dan in die hof verskyn waar hy dan borg sal kry. Gaan. Good evening. We want to quickly check here. We receive complaints. Which rooms are all occupied? All rooms are occupied, and everybody is running their own business from each room. Am I correct? Let's go to your room. Okay, any alcohol here? Okay, now how many cases in here? No, the case which you see is not from alcohol. I just bought the stuff yesterday. Yeah, let me see, open it. Sorry, the case there. Okay. I think the bottle, the to your left, the bottles to your left, there behind that crate. Just look underneath it. Yeah. No, shift it, just move it this side. See, there's some more under the TV. I must say it was indeed a successful COPS 94.1 in Walvis Bay, the 26th of September. Like you saw, the scenes we had earlier today, quite successful.
However, we only had one drink and drive incident today. It is unfortunate. The gentleman was arrested. His reading was 0.82. In the background where we currently are, it's a second incident. Firstly, we got a tip off of a house selling alcohol without a liquor license. We made a turn, they confiscated all the alcohol unfortunately, and the owner was charged. Right now we are currently at the compound, and it seems like in most of the rooms they are selling alcohol. As you could see, this lady had crates of beer, wine and so forth and so on. It will unfortunately be confiscated and it will be charged. For those of you that watch COPS 94.1 every Friday night, you would see us visiting clubs and shebeens just to ensure that they have a valid liquor license. And sometimes you think we're doing it for fun, but selling alcohol without a liquor license is unfortunately an offense. And the officers at the end of the day, as much as they keep educating you out there, they have to act. Like you saw, this alcohol will unfortunately be confiscated. And that's not what we want to do, but they are just executing their duties. This COPS 94.1, until we see you again, keep watching COPS 94.1. Take care, and please do not drink and drive. We do not want you to become a statistic. I'm Darren Smith. Until next time.